najljepše, moje ime je Džemal Softić, nalazimo se u restoranu ekskluzivnom Stari Dimnjak Zenica. Sa nama je večeras generalni direktor festivala Stari Dimnjak Zenica 2017, Enes Karić, koji će nam kazati nešto više o festivalu Sevdaha, pa Enese, bujrum. Hvala Džemalu Softiću, mom velikom prijatelju koji je imao ideju za ovako nešto gdje sam ga ja podržao kao direktor moje firme i sponzor ovog festivala. I evo, održalo se već 3 subote, zaista je posjećenost velika i mislim da nam je bio mal prostor za ovaj događaj. Pokazalo se da naš bosanski narod zaista voli sevdalinku i ovo mi moramo i u budućnosti njegovati, gajiti, podržavati, kako mlađe, tako i ove starije. I u ideji smo da u januaru napravimo finalno već nekom većem prostoru, pa ćemo pozvati neke malo afirmisane pjevače, zvijezde koje će biti gosti na ovom festivalu. I ja se nadam da s ovim nećemo stati, ićemo dalje, jer stvarno Džemo ima velikih ideja, dobrih ideja i svaka mu čast. Sevdah je ljubav, Sevdah je ljubavni zanos, Sevdah je ljubavna čežnja, Sevdah je stil života, Sevdah je testament Bosne i Hercegovine, naše predivne domovine. Enese, ja mislim da ćeš ti odnosno ja s tobom kao tvoj glavni saradnik, nakon finala festivala Sevdalinki Stari Dimnjak Zenica, nastaviti turneju i predstaviti ove naše sevdalije, naše finaliste širom Bosne i Hercegovine. Normalno tu će biti i poznati gosti, poznati pjevači bosansko-hercegovačke estrade kao specijalni gosti, je li tako? Pa eto, što se tiče pitanja da li ćemo dalje nastaviti, ako Bog da, ja se nadam da ćemo nastaviti dalje, a da ne zaboravim, prvo bi se zahvalio ovom kamermanu i ovoj televiziji koja je došla ovo da zabilježi. Mene jako to iznenadilo. Mislim da će ovo biti na televiziji IC Kakanj, njih da pozdravim, publiku tu koja bude gledala, Visoko televiziju, Vogošća televiziju, pa ako ovaj projekat zaživi, mislim da ćemo i dalje. Nadam se da ćemo stvarno, što kaže Džemo, dalje nastaviti. Pokazalo se da imamo dobrih kandidata, dobrih sevdalija koji stvarno lijepo pjevaju. Što kažeš, ljubav prema sevdalinci, ljubav se ne vidi, ona se doživljava. Ja vidim koliko ovi učesnici s ljubavlju pjevaju ovu sevdalinku i ja kao direktor i sponzor, ja ću i dalje podržati. Dobili smo još jednog sponzora iz Sarajeva, Samira Zavlana, inače vrsnog muzičara i čovjeka koji je vlasnik jednog od najboljih studija u Sarajevu i kompozitora. On je obećao da će nam on 2 sevdalinke snimiti u svom studiju. Znači, pobjednika očekuje jedna zaista dobra nagrada snimiti danas u studiju gdje treba odvojiti jedna prilično velika sredstva da bi se to snimilo. Enese, hvala vam mnogo na izdvojenom prostoru. Nadam se da se vidimo i u finalu ovdje u Zenici. Pa hoćemo, evo sad smo u pregovorima za jednu malo veću dvoranu, salu, gdje očekujemo i goste. Pa sad smo i u pregovorima da vidimo koga, šta, kako. Uglavnom, sigurno ćemo imati 3-4 gosta, poznata pjevača. I bit će tu i sevdalinki, a bit će, boga mi, i ove novo komponovane narodne muzike.
pjevač, dobar čovjek, ima dobar scenski nastup, ako može još jedan aplauz za Mevludina Šišića. Hvala puno. I konačno jedna dama koja je prošli put dobila najveći aplauz, Nusreta Šišić iz Zenice.
Šišić. Naredni izvođač Jasmin Muslimović iz Bogojna koji je prošli put dobio najviše bodova. Jasmin Muslimović uz pratnju Merak Benda. Hvala i vama za tako gromoglasan aplauz. Da vidimo kako pjeva naš reditelj, kamerman, biznismen, humanista Amir Mušimbegović. Malo čas ga je najavio naš Neskarić. Da ne ustaje, da ga odavde.
Evo ja ću malo sad da pomognem gospodinu Džemalu, a da najavimo ovdje večeras imamo jednog vrsnog travara, čovjeka koji je stvarno izliječio, znači ne treba medicina, ne treba injekciji, sve ima u prirodi što kaže ovaj moj gospodin, ne treba viagra, ne treba za pritisak, ništa ne treba, pa evo da pozdravi ljude da nam se predstavi. Malo bolji mojim čajima, dobili
gore nasljednica. Tako sam došao zbog ovih svih vas, tako sam mislim. Ali ne, toplje neka. Sa vam i pozdravljam sve vas koji ste ovdje došli da podržite ovu manifestaciju. Manifestaciju Sevdaha. Ako voda, bit će ovdje još neki motiva koji sam ja odredio da bude. Bit će u stvari ovdje jednostavno postavka mojih umjetničkih dijela. Nadam se da će biti i prodaje. Želim vam svako dobro i hvala vam kada ste došli da podržite ovu manifestaciju. Dragi naši prijatelji, iskoristit ću priliku da pozdravimo našeg sugrađana Nasira Beganovića, koji je došao ljubitelj stvarno Sevdalinke, koji je došao da podrži ovo. Ja mu se u moje ime i moje kompanije Braći Kari zahvaljujem. Evo da ga pozdravim javno, pa nek i on vas pozdravim. Dobro večer i selam alejkum, lijepi pozdrav svima, malo sam zatečen. Drago mi je što sam dio ove manifestacije, evo od sve vas još jednom pozdravljam, pa vidimo se i sljedeći put. Svako dobro i hvala nam. Hvala Nasire. Ovo ti je jedan veliki plus, ako Bog da, imat ćemo u vidu kad budu izbori. Dragi moji prijatelji, evo nas smo sponzora da nam mlada estradna umjetnica Kanita Karić otpjeva koju. Ona je baš stigla s bazena, malo fitnessa, tako to, za nastupajući novogodišnje praznike, ima jednu malu turneju. Pa evo, ona će nam nešto uživo otpjevat sa ovim orkestrom, ali ima tu i njen vjerni pratilac, gospodin Moris Alihodžić Nuna, inače poznati pjevač grupe Kor. Za novu godinu nastupa sa gospodinom Zdravkom Čolićem. Čast mi je da ga predstavim. Ustani Nuna, jer te ja vidim. Bračno stanje, sretno razveden, pa eto, ako ima neka zainteresovana, voli muzičara, pjevača, tu su. Jedan, dva. Dok se smije i ognjište dok